62 شهید و 175 بریندار تنه دی 500 متران ده جتا خاغربی یا بناوبانک لقامشلو کتن. سرباری ویرانیا کدوی تاخیده رودا و زیانین کگهشتن مالو ملکن ولاتیان او جی ده انجامات قینک تروریستی ده کد 27 هیوه هفتان سالا 2016 ده اجعالی تروریستین داعشی و هاته پیک آنین. چارشنبو دم دماس بهیبو ولاتیان کو جنگا سالان او ماندی و هجار کربون پالا خواه سپارت بون دیوارن خانیکن خواه و نزانی بون کو اگر هیا او تاشته داوی پاری به جوان را الهنده رونشتیم تاشته خواه اما هم نری کبیل بسد مدهاتم خواهی دنگی تیاری هاتمه و از کتم انما بخواه حسیام جار کرامون سریم گش خوینه اباری گش خوینه چاویم تجا خوین بویی و اولر چه بویی و از کتم انما بخواه حسیام حیان زاکیات از دل خستم و دبی دریمه تجا ایسان عالم سال ده سروی کنکوژی ده درباس دبن و هین زلالیک درباری وی بویره هیا بیکو شروعیک جده سلاتا خوفرسکری یا پیده باسکه پککی لسوریه درکوه اورونیه که بدن سدما ریدان برودانا بویرک بویرنگی لی تاخک مینا تاخا غربی یا باجار قامشلو فدي جبيش اخي حيان هاكي عالم قش ايه القسم الاليه من او القسم التفجيريه قش شنطتي وفدي حاليك بيجيكي تشوف فدي تعداكي تعدل عالمي هاد وفدي عالم قش بوشمام وبريشان بو ايه مال شو ايه جان شو ايه شنطتي حاليك بيجيكي تشوف وفدي حيانك يقولوا فدي تشتك ايش كثير نكر حما الياده مساعدات هذا منابنا بس مساعدات ايقات نجي في عالمي يعني تشتك جوانا ندكرن يعني يكي خوك يكي وك ما زبيجم خاني قشو وكفلت قشو طيب كازد كره 2 مليون زبيجم جيان ولا 2 مليون يف جيان مي وشبي بي ابا بي يا شبي كرين يا شبي بي چكرن جاب قدي ايق چتي بسري هنا هات انا كي قشي مالا فاني موان قش جيراني موان قدي قش وكهبن تشكي كثير تشكي نخستيه وقشت خانيه كريدن وقش شنطتين وفادي قش دنيا بچابي وارج بويه لگور کسین کو او بویر جنیزیک و شوپاندنه یانجی جدی دوانن بویر بون کو بار هلگرکه ماینکری ججور سینی سیقات کو تایبت بو و کوستنا اجلان درباسی نوا باجار قامشلو بو پشتی کولی سر ریگرین چکدارن پیدره درباس بو تاوی کو پیده دوی دمیده بریارک درخست بو درباری ریگرتن لپیش درباس بونا بار هلگران دنوا باجار ده و نچار کرن آوان کو درین کمبر آنکو حیزامیره درباس ببن کو دوی دمیده بار هلگرین بچوکتر جی دوی دوریده درباس ندبون و ودگریان جبو ریا حیزامه. سرباریوه که جی دستلاتا فرسکری یا پیده هر وها بریارک درخست بو پشتی تقینا باجاره تلتمره درباری ریگرتن لپیشیا تفگرا بار هلگران دناف باجاران ده دیدم جمیرین روژه ده دناف برا 8 صبحا و 8 ایواری ده او جی دیده هیوا 12 سالا 2015 بروواجی وان همو بریاران ریگرین پیده ینکو ولاتین کرد لسرتن ایهانه کرن و رواندن و تبلیه کرن جبو لشکری آوان یانه چاری با آسانی ریدان و بار هلگرا داگرتی بمرنه کو در باسی قامشلو ببه و بدهان ولاتین بگونه ببن قربانی و دزاری خوامه شهید کتن التقینا قامشلو او کنکوژیا گچه بول سردست ترولیسته گجیانا خواه دتنبونا خلقی دبینه براستی تشتکی زور زحمت بو او يعني نظروا كمتنه او كسن الويت هرا غربي او كسن سيفيل ايق بزاروكي خور تعبين جياندن استكي بلندش خوندنه او كسياهات خبواف تقاند براستي تشتكي قلقي زور بو تعداكي زور بو براستي خلق الشربزه بون تالان بون نزالالی دوی بویره ده نتنه دوی که ده رو دیده لی هروها او بارهلگر به هجمارک شاشتین ترافیکی رابو لی پیشچاوین پولیس ترافیک یم پیاده و تاوی کوان پولیسان برپرسین خواه اگدار کربون بوان شاشتین ترافیک کو شوفیر وی بارهلگر تمنه وی کمی 18 سالی بو و نزانی وی بارهلگر جوان باجو لی او یک هات پاشگوه کرن
و ئەو بارهلگر گەهشت ئەنجاما خۆ بە ئاسانی. تەقینا قامشلۆ هەژمارێک پرسان فەرز دکە. جوانجی دەرباسبوونا وێ بارهلگرێ دسەرێگیرێن پەیەدێ یاریە عامودێ یا ئامادەکیری بە کامیرا چاودێریە و ئامێرن ئەشکەرەکردن ئامادەیەن تەقینەر هەروەها دەرباسبوونا وێ دناوا قامشلۆدا و هەموو داخویانی و بڕیارن پەیەدێ پاشگوه بکە چاوە ئەو هەموو شاشتیان ترافیکێ بین لێبۆرین ژالیێ پەیەدێڤە. ئەب تەفجیرەهان گەلک ژێ تعدەلوان هات یەک ژێ ئەمبوونژێ و لاوکی ولۆ ما چیزم بێ لاوکی وی بوو وێ موسیبێ ببینێ و وێ چکێ ببینێ ئەv تەفجیرە ئەرهابی خودێ گەلک تعدەل عالەمێژی هات و تعدەل مەژی هات. وقتی گرنیش شکێ پشم هات گرنیش لێم هات بوو خۆدیش مات نابی لایم چویر لایم و لایم نابی قەتۆ خۆدی سانیا عولز بازم سانیا عولز بازم هەبار کەتم پێشیان دکر نەکرد ولاوکێ متقەبۆ دەکر نەکرد نەیز لای خۆ دەرخە راستی يعني سانیا عولچم يعني گەبا مەسەلا کێ خۆم لاوکێ خلاص کرا بەس نەهشت يعني حەج من نەهشتن بژوار گۆما تشتێکی بدنمێ ئەما فرسەتێکی بدنمێ لاوکێ خۆ دەخم ئەس چوون خۆدێ باف کالک برا خۆ ئەم گشت چوون ئەم نەلحەقی ئەم تشتێ ئەمانم گیان سەر تقريبا ساعات نهولو بو ساعات يا زلا ودرخسني عالا ودرخسن لا نزيد داخلي برشي بو اختناق برشي بو تختار يعني عملنا ماي بافط الصير وده اوكي ما شاء الله قال لك الشيار بو قال لك فهمان بو ما شاء الله يعني نيجو بمر يعني ما شاء الله تبير رنوشات تقول زلامك رنشتي تبخورتك رنشتي ان شاء الله نتبع الشباب يقبل انفجار شكرا ما متسلوك جبيلا منا يخلق يا حماوة كما إما يكبو ويخلق يكب لدشتو خدش بيا منا تەڤوەیەکێژی هینچەکدارên پەیەدێ و پشتی دەرباسبوونا ساڵان لەسەر وێ بوویەرێ هین داخوازا لیبۆرینê ji malbatên qurbaniyan nekiriye hîn daxuyaniyek zelal divê derbarê de nedaye û divê derbarê de şirovekarên siyasî dibêjin ku li tenîşt valahiya ewlehiyê ya peyedê li deverê peyda kiriye bi siyaseta xwe ya tekane û nekarîna parastina welat û millet eger heye alîkariyek di navbera rejêm û Daişê de hebe di encamdana wê teqînê de. Herwiha ji kesînayê veşartin ku peyedê baskê PKK li Sûriyê destê rejêma Esedê di Rojavayê Kurdistanê de û şûrê wê ye li ser sukra welatiyên Kurd li deverên Kurdî li Sûriyê. Niha jî danûstandin di navbera peyedê û rejîmê de hene ji bo vegera wan deverên dibin kontrola peyedê li Rojavayê Kurdistanê bin kontrola rejêma Esed de.